Pak sistemi iz Novog Sada su generalni zastupnik kompanije Henkelmann, najvećeg evropskog proizvođača vakuum mašina. Henkelmann mašine su namenjene za pakovanje svih vrsta proizvoda, od tečnih do čvrstih, kako za kućne, tako i za industrijske potrebe. Danas ćemo vam prezentovati seriju Boxer koja je opremljena naprednim kontrolnim sistemom. Napredni kontrolni sistem vam omogućava da možete da memorišete 20 različitih programa. Također sadrži program za samočišćenje pumpe, što je izuzetno važno u slučaju kada para prilikom vakuumiranja uđe u pumpu. Tom prilikom dolazi do kondenzacije pare koja se pretvara u vodu i može da dođe do oštećenja pumpe. Garancija na ove mašine je 3 godine, što je važno da se istakne. Za početak ćemo vam prezentovati kako se pakuje sveže meso. Sveže meso možemo podeliti u 3 grupe. Mleveno meso, meso u komadima i meso sa kostima. Za svake od ove 3 vrste mesa možete posebno da prilagodite funkcije koje će vam pomoći da vaše pakovanje bude vrhunsko. Prilikom pakovanja svežeg mesa sa kostima, što ćemo prvo da uradimo, uključit ćemo 2 funkcije. Jedna se zove Soft Air, a druga se zove Red Meat. Soft Air nam omogućava da možemo da upakujemo proizvode koji eventualno mogu da probuše kesu i da nakon toga dobijete devakumiranu kesu posle određenog perioda. Red Meat funkcija je specijalna funkcija koju je razvila kompanija Henkelmann, koja vam omogućava da prilikom pakovanja mesa dođe do ventiliranja kese kako se ne bi unutar kese zadržavala tečnost. Pakovanje svežeg mesa bez kostiju ćemo uraditi veoma slično kao i sa kostima. Jedina razlika će biti da nećemo koristiti funkciju Soft Air jer ovdje nemamo ništa što bi moglo da probuši kesu. Mariniranje. To je program specijalno razvijen od kompanije Henkelmann kako bi vam omogućio da dobijete savršeno marinirano meso. Proces mariniranja mesa se odvija u 5 koraka po principu sunđera koji se nalazi u vodi. Prvi korak koji mašina uradi je da napravi vakuum unutar komore. Prilikom tog vakuma meso se raširi kao testo, dok marinada koja je u tečnom obliku počinje da ključa. Pritisak se vraća u komoru. Prilikom tog povratka pritiska tečnost se ubrizgava duboko unutar mesa i taj proces se ponavlja 5 puta. Dakle, sam proces mariniranja traje negde oko 20 sekundi, a efekat je kao da ste meso držali u marinadi od prilike neka 2 dana. Omekšavanje mesa ili tenderizing. Ovo je još jedna veoma korisna funkcija ove mašine. Omekšavanje je proces koji traje otprilike oko pola sata. Iz tog razloga ne treba da koristite kese, nego možete veliki komad mesa, na primjer od buta, da stavite u komoru, uključite program za tenderize, spustite poklopac i sačekate pola sata. U toku tih pola sata meso je izloženo niskom pritisku, prilikom čega se meso rasteže i dolazi do pucanja mišićne strukture i žilica. Tako da nakon tih pola sata meso koje je stajalo pod programom Tenderize postane meko, sočno i veoma ukusno za jelo. Mi često praktikujemo da kada pripremamo meso za roštilj, taj veliki komad mesa, pre nego što ga isečemo na manje komade, stavimo pod program Tenderize i nakon toga meso od buta ne bude baš kao meso od vrata, ali veoma bude slično.